Jotono pungkaham okra cakaran nonobo khakam ya pharo to norok nugui mankhana electric auto accident kha mo auto hingke notun bazar tamo korom sorani pu chakma bini mungke tang sunglia hingke Kalau ওই খানিটা আমরা ঘুরতে সময় একটা ওতরা আপলা আছিল রাতবাড়ি খাইছে আর কি রাতবাড়ি খাইয়া সামনে ও শাখাটা আছে না ডাকাল লিখাইয়া উঠাইছে কোথায় আছে ফোন দেখু ওই ফিনা ব্যাক করো এটা হ্যাঁ ওই যে তারা গুলো ওই ছাড়া mo tungke notun bazar ni yang patisori sela sori side thangai tongani mo bo niji saisum ongo turning le hingke ita kaisa flat ngkhani saw hingke eklai sa chok nungjak da mole saimia tamo kisa mokolo ksak hingke amono dol rok tai okra chakra jotono no auto rok bike rok gari je phano rok chalok hangke kisa huske nai chalok di ini safety ni bagai tai chuak rok nang yawoi je kuno rok chaya nang yawoi chalok ma ke belai no kaham লাগছে না এক লাখ লাভ ওই মানে একটা ইয়ে সাকার উপরে উঠছে এটা ওই হইছে ঘটনাটা gari o tongo total 6 jon ade 5 jon akao driver masa driver nigana masa 6 jon total chala maktham berei hingke buma masa hingke busajek mangnai hingke busai masa tai driver masa driver logi masa total 6 jon hingke sarai busarok simi kisa dukman baikha buma ni bohaino bokor rok phatika hingke tamu kesenia bo hospital hingke samantinai dolo please ar channel no taloni tonge kisa subscribe rok kai di like rok ri lai di norok kaham update norok nugi mannai jetu blog simia khobor tobor rok je kono nugnai taini bagai please kataloni tonge subscribe khai di tai support khai di jotono hambai চালাইছে বেশি স্পিডে চালাক না 사이즈인데? 뭐라 그랬나? 뭐라 버럭서 semai kasrai rok tong serai mak hamde usuk tam burui mong itu usuk tam kau com nungjang mo oh my gari shorta neng namanya sia kuluyu nomor na yang te sakak mo nomor गाड़ी नंबर 26 92